relief camp ki result singna embroidered bookki amadi training program asiga mani leina dur kaya ama loina P Kumar Manipur International University ITP Relief Camp ijalsa po handa-handa po address kita magda sir Landang Matsibu Olbilibi Leba Popo Nimit Sati Basecet Asigu Ampana Hawaii Haptuna Hinkalahan Wagi na Satarapa Function Nasida MIU Manipur International University Bu Isi manta kara mutunga utung sesu kau kara tayani wasi yang nak kagen bawa adi musuh yade musuh jang musuh yade semua dah yang bayar sudah bayam na tadi si kai gino lagi takai bes takai furi pemasu aduna kadukan matunda thau tei gali ngasai mapali sam ka kapa nungsit ko sim nam se thing ba aduna to koi gi nga si bhau che thau si te gi le ko to koi gi control ne so ko da adu gi aduna ngasai bureaucrat secretary box se aina ko ya si ja ai within haptam si pakung bureau no si kadore ana sigi committee sida ai se education ministry da yaw base and higher education school education the inspection chatpa moina se kaino adade the thule eba private university am thingjana bo na ri kaino da katu karan magi equipment lei te bo kan research ki pangpi da pb phd no wai chairak pe phim to ka da duna Manipur International University se aina haja se ps shopping na thabak na minor contribution da na to view aduga quality control to view genuine noina aduga Manipur gi da MU da natana to pa Indira Gandhi Tribal University Imphal campus le mayam sina sum me to research project doctor biraga genuine na thabak to birakanda afaba university private ama akogi complementing existing university like bam sida complement to wadu umba institute ma oibo oisunu madu oina bon of the thamoisana kitang quality control to binapati point of view as a professional academic as a parliamentarian as a member of standing committee on education shikatane ina bil tawjane ba